Aduh, aya awewe euy. Gelis euy. Gelis mah asli euy. Saya kerampas ah. Kerampas ya. Ya, aya awewe di ditu tuh aduh gelis aing era euy ngomong aduh. Era. Tenang saja aku aing bajakeun tapi asal kieu lain mah. Sok tenang gampang awewe mah. Bener eta teh. Aslina Bisa gitu mana ngomongna. gampang. Ini bejakeun kieu. Cek si Isa lope kitu nya. Heeh gampang. Heeh. Ya, kok aing bere duit mah. Tah. Kita gua aja di dia. Terus sok aing nuan dia. So si A itu tata Indonesia cantik cenah. Siapa yang bilang kayak gitu? Itu teh tuh, si A itu tuh teh. Ai kamu bilang apa sama dia? Enggak, Neng. Ini aku teh lope badak. Lope-lope. Kalau lope-lope mah kenapa bilang sama dia aku so cantik? Oke. Hehe. Sa, aku rasa teman kewe urusannya orang bodoh lah ya. Ribu teh kuat. Oh. Ai si burik si kunyuk. Udahlah, bye. Aduh, aing masih burik. Jadi kabur awewe na euy. Anjir. Lumayan aing menang duit 100.000. Kabayang ulah si salit geprokan menang ku teh. Baik nu penting aing menang duit 100.000. Anjir da ieu mah uang mainan teh, Po. Alah. Si kunyuk si Faisal mere duit masuk ke aing. Untung ku aing si Faisal tadi ditipu, jadi aing ketipu degenan dan tenang teuing. Kunyuk teh apes.